Pemirsa program Nangun Satkerti Loke Bali, Sani Keprakarsain Gubernur Bali Wayan Koster, Anut Adung Sareng Pikayunan para angga seni ring Bali, utamanya ini antong lestariang seni budaya Bali. Drama Gong Lawas dado silih tunggil seni sani sampun arang kesolahangri tepengan mangkin keabtiang lestari kantos galah pungkuran. Angga seni ring Bali sani kaguyub ring paguyuban seni drama Gong Lawas dahat nyokong program Gubernur mewah Wakil Gubernur Bali inggih punika Nangun Satkerti Loka Bali. Program Nangun Satkerti Loka Bali Anut Adung sareng visi misi paguyuban inggih punika nglestariang dreste adat seni mewah budaya Bali melarapan drama Gong Lawas. Wenten tetiga baga sani kejangkepin ring paguyuban inucap nyayubin drama Gong Lawas penabuh mewah peng. Manut Ketua Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas, Ana Agung Gede Oke Aryana, kegiras kramo ring sesolahan drama Gong Lawas, Kantun Agang. Indika inucap kacenayang saking akenyane pengerau penonton, seni nyak siang ring sajeroning sesolahan drama Gong Lawas. Pamekas ring pemargi Pesta Kesenian Bali warsane mangkin, drama Gong Lawas muali pacang ngibur kramo Bali ring panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali. Titiang merasa ngayu bagio pisan ngeten. Titiang sampun kapecagalah ring panitia ring Dinas Kebudayaan Bali. Mana nyarangan talar ngaturun ayah titiang kapecagalah ring tanggal 2 Juli ring hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 sapunika kenah nyane ring Arda Chandra ngeten. Tuaning punika ring galah kadimangkin titiang ngaturun suksmani manah majang ring Bapak Dinas Kebudayaan Bali. Duaning sampun ngician titiang galah jagi ngaturun ayah rikanjakan wenten pesta kesenian Bali sapunika. Nah puniki taler angge titiang menjawab napi wastani kerinduan masyarakat. Titiang ngeton ruana ring medsos sami pengabdine masyarakat makehan masyarakat sane karionang ring drama gong ngeten. Nah sios ring punika kegiatan titiang sejeroning ngayah ring sejebak kewenten wali sampun taler titiang memargi saking riin ngeten. Sane dumun sampun dalam titiang pole ngayah ring pura penataran Agung Pesakeh ngeten. Sane ring piodalan sane wau rawuh puniki taler titiang sampun taler ngatur ngayah ngeten. Nah sios ring punika taler puniki ring piodalan ring pura Samuan 3 sane jagi rawuh puniki titiang sapunika taler jagi katuran ngayah sapunika ring ke hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sana jagi rawuh puniki. Niki puniki mangkin titiang kesarangan untuk sekerjang puniki. Sekerjang puniki dikoordinir sareng istri titiang taler titiang didukung penuh sareng istri titiang dan mangkin ngwentanen napi wastani ke latihan rejang jagi angin ngayah ring pura Samuan 3 sapunika. Nenten wantah ulang ring drama Gong Lawas paguyuban puniki rajak ngaturang ayah sesolahan ring pura ring Bali. Sekadi upacara ring pura Samuan 3 Gianyar sene pacang jagi rauh sekerejang pacang ayah ring tanggal 20 Mei kali talislai. Andika Bali TV.